Ljudi, danas opet igram Sports Headstands. Već sam pobijedio i prvog, i drugog, i treći, četvrtog, petog, sad imamo ovoga Robina, Sodavika. Ajde, vidimo Arsija, jer dobro znaš igrat. Oh shit, gledajte ovo. Koliko tu ima ovih ujebote, to je tako sjebano. Fuck! Zeznuto. E pa ne. A puši! Bože moj. Ajde iz početka, sad sam bar vidio. Daj, ajde, mogu si se zajebat. To! To! Haha. A tu. Jadnik. O, to, vidiš, tak sam se ja zajebao, pa tak ti treba. O, fuck. Dobre. Ne sebe frizat. To! Još samo 3 bubda. Dobro sam mu povratio. Ne, ja sam se slučajno zeznao. To. Tu, ne. To. Ne. To. Ajde, fuvaj više. Ne, ne. Nisam se trebao micat. Više sada. Ne mičem se, znam kako mogu. Jevak. To. Ajde, još 2 boda. Još 2 jebena boda. Jebote, da fakat, zaboravio sam da stav opta uopće ne odskače. Sak, dik. Ajde, još jedan bod i pobjedio sam ga. Oh, fuck. To. Ok, sad super jump. To sam sebi zajebao. To! Ha! Kao što ste pogledali imamo video, ako imate što zapitati, pitate me u komentare. Ovo je već 7. naravno gameplay. To je to od mene. Bye!